wangalizi watukufu wa Haibe FM nana wala washirizi wa Radio Haibe FM, assalamu alaikum. Nge ngarjunda o banu Kurasa Rouge mahala nikao wanrure nge magari hawendelea hawashili rewashili ya jure ashili ya mbwani ama ariparisa manamsho hatu kaunga mumona obanu kabla rahare je karbunge marise hatu rujomba Mwenyezi Mungu haina mlikao uone video yinu yafanye mu imani wa hahe ya partage video yinu haraka ili ye mwinyi urongozi wa banu emesajini imwaswili ngasema mtu atutoi kao harondwa mapesa ikao katima shasha ama portomone yenge haripara si Haibe FM rije rirenge amana yinu riwasulishe riono aula yaonese namna kauda parisa e portomone yinu ngema mtu watu assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rikandar jole jina lahu no mjini hanyu ni parwa Baraka Shifa mjini hatu tikulia washili. Baraka Shifa huripa Baraka Yusufa itikulia washili hurone sabanu kaya wone na parisa portomone ikangyo na mapesa ujohanze mapesa yanu yemwinyi haraka yaje ya renge kanzari juu ema pesa yanu uyaparsa dahubi hata ya huwasulum hononi hapo ni washuka na pesa yanu sawa pringa mjuu hapo volo tikasa hadu kwa tikasa ya volo mbulwa ndio mwanzo alafu unogo ya penya ama ndio na mapesa tikumono tidengu unaidenga nja muwa bala director na angalia tinjia hukani na bukani usiona zangu ya kwa tuambia na njibani kwa portfolio unemba hilo balibaya na mapesa shanti jwara ngapi siwazai mapesa tupasanga wilazi hukume uheya siwaonesa na mbaindu zasa yazilu haruma portfolio isha njaba shinu hindi hamtu amba shehindu shido shasa ya shido haruma portfolio tijasoni tijatirenge numero ya hema na mahunjo basule tipara yaje ya moshe ya manainu ya subishie Haibe FM nisele maniyo hujojitekeleza hiyo ya chiarenge mpendu ya Zazaro nese portomone tayo portomone ni mapesa yao na zikuzasa ya zilo muondisha tunajua nikuwe zikuzasa ya zilo yenge abo wangalizi watukufu wa Haibe FM ralimrasa manji abasainu na mjoko njia ngarubo Mwenyezi Mungu msane hena mru ijomone video yinu ya partage ili portomone yinu iwaswili ye mwinyio hakukangarujua ukaya rika harama mwezi mtukufu wa Ramadhani ngasaramato mu yasuna imwanamsho atuoi kajafanya hamadu wasaya kao bohanza wayatie ha mwanzia za kiwizi shaha unuka aula ya pare Haibe FM ikao wenji wo birabanu walataze ze portofeuille walataze dhahabu walataze bahasha nana ze valizi nano wana wajebanu yaje kikishenge emakatiano ngadore nga bahasha inu aura bekai portomone inu ngamjukaniyo mimjomba sule ye mwinyi bahasha inu awe portomone inu ikangwa nzumalezo zaidi mujojo ya ripare harmaye 371 62 76 371 62 76 auye 434 37 36 ujohuja yariwazize mapesa ingema namsho hatu Baraka ekale oye mwenye haparania hajohanza ya woshede marahaba ujo parsa namna je Nge abo maraba menji mwanamsho hatu ya abo makatianu ye munyi ye portomone ngabdo yo sana ndondo ili muone ye marki ya hayo ngabo tsayo ya rouge ikao yo nazwi kume uheya mapesa yanu mwanamsho hatu ayamsa kai haya parisa hu numoroni handa hu ili wala wanjaba sani waone ndondo ya parisa tila sawapri ngamjo ndondo ya pasa yabona mlukao habira rumaze nzia hizo nguho shika halata mapesa yatsone nziro hauripara nafanya umuhimu wa hahe nafanya jitihadi yahe ya ripare ili ajare mapesa yanu haukanga mjua ondoka ya amana yote nziro mwanamsho watu wengi wesheleyo wosoni mwa Mungu yabonga rushukura maraba menji holi hodo handilifu ikau hufanya na mangaleo video yinu na mjoko njabanu na mpartage ili mwenye mapesa ya je arenge huanza hemola haukaya ziwizili yote babititi kojo hambaziwi kumeuheya kaya mapesa menji yabonga parao ye mwenye uredo mapesa yanu shukrani lillahi ye mwenye ula pesa nubahi yapemwa imani ya jarage mapesa hahe mapesa ngamjukana urangu makasidanu ayo ngamjuru arimweshido sha volo ye kangu jundo volo au ujuani baba nukauda junda awo ye ripara ngamjujide plasa tani bale mapesa yanu ni mwere ngamjatu Baraka robo chilo marada menji nanu amini fukau hufanya shukrani lillahi.